Ha ka jingja accident ka balaja ha ka than lulong ha puriang East Khasil District ha ka arpo plater kala lingkot henrengut ki beliau kila mensau hadin baka kali ka bakisyong kala litenra nadin ya ka wekatrong lapen kitno ya ki bala mensau ka bakentup ya arngut ki bala mensau jor bat iwe ikhlung shamauring keneng si katkum ke jingi thu kiba sakhi yakni ke jingja ha ka no phai singi jong ka arpo plater kala lingkot ka wei ka kali nisan ka badan yo number ML not 5X sau pra not kabadang lek nasilong si Jente Hills kalalek tenra ya kawai katrok kabadang yang kabadan yo number ML10C Kranot khandai nyo halulong habayakran baru SP traffic ke East Khas Hills Uvikas Kumar ula penting na ya kani ke jingja bat ulaong bakat kum ke jingtip balayo ladan ke jingja accident bat kipulet kilalet sya kani ke jaka bat yamenta kidang up ya ke jingtip ke bakhamnya halor kani ke jingja lawan kalau diketrok dai kayak itu kemudian ibu saya stay lah sifat lawan kena umut dengan speed tak ya oh kamu kayeng ketrok kamu pakai suki kayeng lah kok bilang ada terak kakak kamu kira kali fongut sam belum tepat arung rapid